Peter Njeri wa Cheupe. Na tukiambiria ndeto cietu na ati nayo budget ya mwaka ya 2025-2026 rutere kana kaunti ya Tharaka Nithi nijuthirite njugiukia mwankijo munene yo siasa na akari na kinya MCAs banteriu bamubombete kuthwa bagitiumiria na kuregana na budget yu bakiuga bakimeneria gavana wa rutero wa Tharaka Nithi no Muthomi Njuki bakiuga ati thithite budget yu uria kubatere akari baba ni betete na mbere na kwithirwa bakiwa Njuki nethiritwe agitenga mbesa na iba kuregana na utengi bwa mbeca yu nontu nibuthiritwe bukia thulantere imwe na araba kuuga muno akari barutererwa mara na boni betete na mbere na kwithirwa bakiwa budget ni kwithirwa ikibathura bote maendeleo bona na nontu kwina ntere nyingi ira ciumbite kwithirwa iri na maendeleo ja maingi na ndi bakuwi thirikari kwithirwa igitonyera na kwithirwa ikibatetheria nikienda bomba kwithirwa bakiona mbeca kana bomba kuthwa bakingananwa kirintere cionthe no mwandiki wetu wandeto kumarutera Ndagara Waiguna ari na chutariria tugwatana njara twengatie Muthomi na mtu wanda ko muchapati koka urega kare kuma wandia gatonga bantonda roma bakemenerio tongoria bwangavana konta Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki agaba gitareria bora batiganirete kiothi na mbere tito kwinyereka muno nontu otiere orera tukuona wega bwake ndene ya gatonga ward tutire barabara tutire roje tutire kuona na kinya metho kwa metho igitarira ajire kamaguna ndiraruto ariogo utieno mugambo no mwe aruta wo tutethia tio turi antu bakamaguna atwira na nigo ndingabana gwenu ibwanthurire ngabonengera ngaboruthira na rimwe maire mathatu nonto tio kamagito thina giroje fact secondary ogorore on there bathio taru na primary bathio taru ji imbiagire tia twekira rui rwa coraga rumaga muroni rothi chukuru chiere Muthomi Njuki masingo ende ministry titi yake wanajua tie ministry kinyano mweto riongagira kinya yete otorionge twira tuyete kubutethia na 1 2 3 Muthomi Njuki athurete tukimukorogia na agaka maguna agakugathe kuga Njuki rui ana bacha konda ya kamagona ibanya mari gotaru na makuru miuroni batithomaga batura njani kwigutakeguo agare Muthomi Njuki ugotwira ugaturemira barabara ya njira ya kurukira igire machabua yogo thini bwera Muthomi Njuki atire turare muka gwake lakini amunde itojeria muntu murume onge arothi ata atogore mea muka nagoragwa ategwa nagoragwa ibange ende Muthomi Njuki murume wetu tukumuta itokuona murume agaba kionania kuwata mbaru MCO wandie no Sylvester Muturi akimeneriana na gavana Njuki nontu bakwithirwa ati kwenda kwerekeria mirandi yothi na mbere kiri wandie nyagatunga kwa waburathoria MCA wetu amwita mwati menya gitumie ku twetire mwati itigwetire mwati gatunga na gwabu abu mutakuona ende twetire mwati kengo tutakiona maendeleo nigo Muthomi Njuki miago ya kamagona koromba kura eyo na kirokaya na kyo utonye no aya koromba kura na 1 2 3 utongoria bo Muthomi Njuki athurirwe na acoka athurirwo MCA lakini watweka MCA marama athurirwe matie na gitumi mbari yake wathani abwekera boxini imwe abwekera chanduku ni rimwe watweka gwera chonda no akuruta 25 billion warekania ya tamuthiru baino no reta billion singe 15 no thete kuthirekera kana billion 10 nutigere no wago no kwenda guturotha turuthere kwago ti kwenda guturotha no saga no twana yago ti wala turuthirite na ti go turiyaga ende bakiruta mbetwa kire siesi gukonane na budget ya mwaka wa 2025 mwaka wa 2026 bakibauria kurega gukorokia budget ino na asa muno Tharaka Nithi county mwananchi urore wanthe na ranchokie amenye mumbunge wake wonde wethuri mwe MCA kuma county ya Tharaka Nithi metegeria akorokeria Muthomi Njuki budget no nto budget ira chiathirire cha mianga kuma nyuma utiebu tukuona erothete korokia kuga ona nengerete mbechiga nona abu ukorokia kwaria
kwaria kiuga ndarutha ndakurukia imbio kurukia no tie mbeci kuonekana tutikwenda budget ni kurukia nonto na twachuba kire gukurukirwa igwira ya mani mbeca kurega kagira mibukoni na tutikwenda tumanyaraga MCA uraka kurukia budget ya Muthomi wa Njoki ya gwamba ya kurega kurima barabara cietu ya kuja gutuija niogo wana no egetauga arora ta Muthomi wa Njoki budget eno yendi u etigakorokwe nonto kuma toko bathura otiu baturuthagira na mbeca bagakorokia bathiete guturuthira ata kogwa twambanye twameregire MCA bathi barambanye ndikwe na tukathi kubakaria mbito yengira kariba baba itete ma MCA batharakanithi atobwire ni MCA cio twabuthurire ananti imbi utema bore akuwa bwana sheria kwa nontiyo bukuthongia assembly kurutha sheria imbio na gutema imbio tema bwathukana tukainyirikaga onani tio tukubunenkera lakini botiko tutethia imbio bukuya bo muimpeach au maku gakwende tutethia na mbio Masingo Muthomi Njoki Masingo ninkuona na impeach otiebwa bakurutha na thongire nkoro na nkoro itatethia mwana muntu ana wake wengwa akathukia nkoro enu utiere athungira Antoni abatethia twachoka twauga guturia gwa kaji baga gukamagona na batonga wondi nonto noreme nokore nogomena nto bagatonga wondi MCA gwagatonga wondi guge bwanto bagatonga wondi okomena na tigo twauga Muthomi Njoki na impeachwe Muthomi wa Njoki masti Muthomi Njoki masti uma wandia gatonga kichiga munge Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waigona. Na tugitigana na ripoti ya Ndagara Waiguna na ati nawe munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akiaria ntuku ya narua hari ndene ya kaunti ya Machakos netete na mbere na kwithirwa hakimenerio ra wari munini wa rais Rigathi Gachagua akiuga Gachagua no withiritwe akimenanithia mugongo jo Kenya ontubura wakuwa ati baba karita thirikari batitikiria nkuruki netete na mbere na kwithirwa akiuga thirikari ya Kenya kwanza igeta na mbere kwithirwa hekiguna hantuba ikamba na mirandi ya witi na mbere. Hatutaki Kenya hii ni mambo ya ukabila. Kwa sababu Wakamba wengi hata hawaishi hapa Ukambani. Wengine wako Mombasa, wengine wako Taita Taveta, wengine wako Hola, wengine wako Garissa. Si Wakamba wako kila mahali. Sasa mkiletewa ukabila hapa, si unaona wale watu wetu ambao wanaishi mbali watapata matatizo huko, hawatakuwa na amani na majirani wao. Na mahali mtu hako hapo ndio kwao. Ule Mkamba ako Garissa uko ndio kwao. Ule Mkamba ako Meru uko ndio kwao. Ule Mmeru ako hapa uko ndio kwao. Ndio kanati huo jameni. Ama nyinyi mnataka ukabila? Mnataka ukabila? Hamtaki ukabila? So tulize boli, watu ya kisirani, watu sijui ya dini na kiburi mingi wanaongea kama hao ndio hii nchi ndio wameumba. Hii nchi imeumbwa na Mungu. Umeikuta na utaiacha. Kweli si kweli? Kuna hata mtu anajua mambo ya kesho? Kuna mtu anajua mambo ya kesho? Ni Mungu tu anajua. Twende tu pole pole. Kiburi ni kubwa. Mtu wako na kiburi inatoka hapa Kenya inafika South Africa. Thank you. So, twende tu pole pole. Si mimi ni mtoto wenu? Si mimi ni jirani yenu? Si mimi ndugu yenu? Si mimi ni kiongozi wenu? Mkiniangalia hivi vile nakaa na vile mnanionanga na ule mtu ya mitego, ule mtu ya shares, ule mtu ya ukabila, ule mtu ya kusema Wakamba hawana kura, mimi na ule mtu ya kisirani, ni nani anakaa kama rafiki ya Kalonzo? Swali ya mwisho. Mimi na Rais William Ruto, mimi ukiniangalia hivi kama jirani yenu, kama kiongozi wenu, kama mtoto wenu, mimi na ule mtu ya mitego na mambo ya shares na mambo ya ukabila, nani anakaa rafiki ya Wakamba? Ni mimi si mimi? Ni mimi si mimi? Wangapi wanasema sisi ndio tunakaa?
Na tugitigana na ripoti una ndina wati nawe mutongeria wa Maua Vocational Center Mr. Regan Kaberia none tete mbere na kwithirwa hakiuria antu gwikira kithomo kia utea na ubundi na roriti ari tokinya bombe kwithirwa bagitikirie gwita skulu iji akiuga kithomo kia utea na ubundi no kithirwa kigitetheria antu babethe kwithirwa bakigwatira kosi njarene ciao na ni kosi ile ciumba kwithirwa ikibatetheria kinya gwitethia ndene ya miturire yao na kwira aciari polytechniki ni mwana wonthe urethira uri uthirite class 8 urethira utakinya class 8 urethira windu kinyite form 4 kana kinya college ani ara kubwirite kwa mtu akona skill ile bwirite akathia course yake ayeta kwitira ngwiki vyake muchi na nturene nontu ulimwengu ibo change tere ndei tumite ara antu wethera bakitangwe kenda bandikwa ana beatu ba train kenda bomba kuchandika abandike ana bangi nturene cietu kenda tumbo kuruchumi wetu. Thank you so much nontu abatwe antu iba wetikirie kidogo kutumana in technical institutions kana vocational trainings bura kukarite antu wetu still kuomba kutwania university yake mtu wetete skuru akona degree hiyo enetumi lakini ama ingie tika tu mtu vipawa tofauti kuri ana betu hapa moe batumba kukinya university na baketha bena kipawa kila mwathani amwete muntu no ajije kuma vocational training na itonete bangi banjite vocational training na kuria kipawa kila kiawe na etaka ukia degree ra kwenda kwa uteka training yetekere yake antu bakwita uchi kwaki muntu no akinyara kwendete the highest level ya education ne umirite vocational training yetu lakini bonge bwa turatuwete kwenda antu betu ati rimwe utetumika kwa ide mwana wagisha wita skuru athia kosi irite mwangwi kana irite mwandika we atumbo chandika wengwa mwango ati mwana youth betu bangi barinja batena watathia kosi no ikari lakini bathomi uba mwengu tukweni karinji muntu eyone athia kosi yake kwina cost tofauti irato ya skuru yetu yana kwina cost kuma cha mobundi kwina cia mekanika sino mandere kwina dereva kwina barabara manguo na kosi chonthiro kuthone no lakinya saloon ko ito kwen kari janto beto muntu yathie kosi ire kwirite. Na tugitigana na ripoti yu ni ati ntukuya na arua ni gukari na kiatho kinene rutere rwalarerera Igembe North kiatho kira kiukari kia DCC wa rutere runwe Samuel Kiarie na ni kiatho kira akwithiritwa akithithiru gia kumwira ni bwega kana farewell nontu nika akwithirwa akiebera rutere ne ru ni kiatho kira atongeri kathumba bakombete kwithirwa bagikinya na araba mukiririti kinyanko bia na kuwa boni bawiriritie ngui jawe irarethiritwe akirita rutere ne ru ona kinyakari wethirwa bakiwa bo ni bakwithirwa bakigwirirwo ni ngwira rethairwa akibarita no yakiaria DCC ujo netete na mbere na kwithirwa hakiuria DCC umweru urokomba kwithirwa gikarira gitiki yawe ombe kwithirwa gicitanirie na kuritira karibante rungugi urakombatere iri amwe na kinya kwithirwa hakika mantu ja ukarimu no ntere ne una kuthiria wamba bobuine rwabudhirito bukingia muno ntere ne una gutigira bukuthira mwandiki wetu anteto kuma rutere rura lare mukiri wankunja aina chotariria. The team that is coming in will have a better position ya kuweza kuiendeleza. Nikire kiatho kia DCC walare Samuel Kiarie kiatho kia muthia kia kuma ntereiri nikio farewell ara eririo soka skuru ende atongoria antu barwangirwo karia hamwe na andiki banteto na kinya barararitanairie na bongo ekiro bisi yake ribonekete kumukirire nkobia na kuwirirwo ngwekera ombete kwithira kirita ntereiri no ntwarari kionanilia kiria atongoria baingi amwe na kariba kuntuko ende na riu kaita kaundi DCC wake aria na wete kinya DCC romweru kayo bisine ye ende kombe kwethira kiritaniria na kuritira kariba kuntuko ngwe. Nilikuwa na shauku kidogo kwa sababu kuna ile expectation ambayo una expect na kuna mambo ground zingine yanakuwa tofauti, lakini tumerekebishana na mimi nina hakika mahali tumewatana hatujawatana na yeyote kwa ubaya. Let us work as a team. Hata wewe kama umetoka mbali, wewe ni mwana Igembe, wasia leo. Na ukiuni Igembe itaenda tu hatua. Vitu mengi sana kwa administration
as time goes, I hope to meet you pale mbele. Manake kazi yetu huwezi jua, nimekuwa hapa na wewe kama ACC, kesho pengine takia pahali nikuwe ewan wako. Thank you sir. Mahali ambapo civil servants wakija wanasoma mambo mengi sana ambayo hawakuwa wanajua. The first time I was sent here niliambiwa mbele ukata mikono. Tangu nije sijaiona mtu amekatwa mikono, sijui kama hizi si leo. That's what I was told. But today I'm seeing friends. Today I'm seeing people who can work with other people. And today I'm seeing a community that is ready to change with leadership that God has given you. Amno akiariria mantu yakonia wambapo ng'ombe ndina witaka itakara hantu bakairitana kwarasia uma kiri mantu yakonia wambapo na kwaya mabitha barwangirwo karia umapo ng'ombe ira cidi kana insabira biyi ni ekethire njira imwe ya kuthia wambapo. Wanajua hata ile siku mashini ya ama livyeko imeharibika, wanapata hii information kutoka wapi? Si wanapata kutoka kwetu? So within ourselves kuna wale watu ambao hawataki mwizi wa mifugo uweze mbele, either they are benefiting from it ama wanaitumia for political reasons. Mwizi ambao wamewekwa ndani yake. K-Report na Meru TV kumalare gembena beta mokiri okonja. Tugitigana na ripoti ya mukiri wa Nkonja kuma rutero lare na nditugacokera ruterene Ruburi nara nayo akariba kando ira irikirwo wandine ya nari na boni batigina kimako gikinene ni nyuma ya roji rurigitangine kelitangiri ithano gutigwa rurikiri Sumu ni muntu utikumenyekana bakiaria antu baba na boni bakuwa ibatigina kimako gikinene nonto baba tikumenya ni muntu urikumba kuithirwa akithithia unyumo bobo baguwa ni bonerero iru rutibugi na nikyo gitumi bajukiri tagarira gwitana kuringa riboti kiri polisi ontubura bakuona ndi batekenetwe ni tagarira polisi jukirie ya kuthingatira ontububu nonto ni bombere kuirwa ni bete bo bari bongo bagwate muthuganirwa bamurete gituone kya polisi na ni muthuganirwa bakuwa bo bari bongo bari akari batikumenya kinya ni muturi kumba kuithirwa athithitio ontububu na ndi ni betete na mbere na kuithirwa bakuwa bo ni bakumakira uturo bwao na ndi ni bakuri thirikari yumba kuithira kiongela ukaria ntere niu na kinya rwangirwa ukari bomba kuithirwa bakithingatira na kuthithia uchungu ni bombo ikiri mantu jacandikenda bakamenya ni mturiko ukwenda kuthithia into tabobo na mwandiki wetu anteto kuma rutero mwende wa Liboni ari na chotariria akariba nkando wandia kerwa na rige shigombunge kya bore ni batina kya bakenene na nikiraba kuwa mtote kumenyekana na bekirite Sumu kiritangi kya rwirwa kunywa araba kuwa kone wekiro toro bantu baba ingeo watine bakiwa rwiro na rutumairwa ni ntora kwe yonde Sarea muthenya jogoro rukiri ndarokire gukira na ndaroka kwibanga kawindo ria ndoka kwibanga rukiri da kunda ruji tangine riakwa ndekera ruji rwa chai riko no churu no ndindari na auri ba mongo mndene ndigwikira chai riko na ndekera churu riko ndachoka kuigwa muruki chondawa ndachwa thine unareri ndethira nja ine kwa ana babo ndi bakwa na mwana woyo akukira rukiri nyombe ono tunyombe we nije ne kwa nerea ambita daira arambitire ndirejire mbugi ndoria ne atagwakara na ni wareja utukwa kambita ri wunge arajitu na nde oni nkeja ambira rojirwe keinda wanda moria no wekirete arora agakua ambira tika kugo ndamwira nkauga na nde oni kiriga gyakwa kana kurara gwakwa imuntu uyu ukarerete nthigurwa ja uyu amenya ura na mamiare nore onge bakujanirie baire tu tabatariki nte kumya muri byo tantatu ira bakwiro baire bathinkatana jore kyaje ukuthirekeria na gwokwa ntigwa nani nkwa athiri anja ni ate akuthira thiri anja uyu nowe ambira nti ndamuri akorera ndora mtorere aja ambira ari utera andu kinyangoko ari kinyambori ari na ndene atagwakara na ndenda mwira ringera ndeta ndajike thimu ngimurimbia ambira yanda mwenda mwandire atumire tuye tuone yongwe mbienderete
Rukiri thaijire ni au indingirwe thimu mwaro cia kuma Mbaria ambire turekirirwe ruji ndawa ndamure rwikiri ndawa atia ambire tangi gikinene ikio gikiri ndawa njo tuonere ntitere kanya unia nthinjaga mpumire Shirota ndetanja nderia ndaike mutana my brother ndamura twite okambonere bu ndeigwa ruji rugwikirwa ndawa tweja ndigutaira ruji rura ndigwa runa murukio ndawa muthemba magumba kuma au ndajukia atua ndabera nandi ethri bra reportere na askari babwira bweta buthukani no witete ngugeu nikena tumba kwejo mugwata ndabere uteo sheria erereo rubatere ruji ruu bakeja bagakikisa bongo rugeta rukathimo rukoneka ndawa mbirwe kiri Nkulukini barombete thirikari kwalulania maiya yonthe notiela ni kureta muthwanirio kiri mauku na nikenda kumenya ni mbibio biongwa bitumite athithie kare ria kinyamo mbara kwa kira tongere ba thirikari bathithia ucunguni kumenya kigitumi kia muntu ucio anthithirie ucio tukorombo chunguni buthithua kenda bukona kino tomanto areja karika ya manene makokerio wo yankoromba ito ankoromba ndene mwathani ito thirikari yetu ire tukaretie ito ne murike njekwa mbere imbiereku ito ne murike yo ne imbiereku ethere ni urogi ethere manjini ethere gwekirwa kana ikoreterwa ito morungu ibone thirikari nione na morungu nuone ke thirikari urampomba kuromba ndiromba mantu jaja tegerwe na jetirwo bwega ontu kwina mutana mwene njeje tukinyite akwete nyumemeri ithatu ithiri na ikewake kia mwajerie na tutimba kumenya mbia arumire kira chore bawe thirikari ne batero tegera bwega njeje ene njeje bone akiao agikojere kare Stephen Kinyua nora ni sabucibo waga kando location ya ruo twiria ne bwetete na mbere akiromba kari kwithira bena wete ribo nene inteto ya kawaida tutaigua nteto jeje kairi na mtu uthithitie nteto ute mtu ina nie njega no nto ja kawaida ruji ru rutumairwo mtu wonde kwina ana bakuru kaira baskuru kwina aturi barabarere aja ya mtu akaigua nyonta ukira akunda ruji koga tugio urathitha iyo atira ri na nie njega no nto bu tukubu condemn twe turi thirikari na itukuona ugu thithitie atithithitie bwega o uchunguzi bugeta na mbere kuthithua nikenda mtu ro itete ngugi eje omba kugwatwa no omba kujukirwa matakari jira ja batere no nto ti untu bubwega athithitie indi gatuge thirikari rio ikathithi uchunguzi mwangetige ikumenya uma bontu bubu kiripotera Meru TV kuma Bore mbita wa mwende wala iboni na tugitigana na ripoti ya mwende wa Laiboni kuma rutererwa Bore na ndi tugacokera ringi aja taunine ya Mutindwa nara nawe munini wa gavana Linda Kiome nethiritwe ntukwena Arua akigwatanira na muingi jura yukuthithitie walk ya gutetheria ana barabe thero bagikaranje mwe rutererwa kagaira jijikene ya furaha akiaria Linda netete na mbere na kwithirwa akiua kuri no batu na ni bwega mtu kwithirwa akigwatanira na antu bangi muno igitarira antu bari na mobatu nikenda antu bomba kwithirwa bagitethaniria MC Mwitonga na ukari Antonio nuna turetera ripoti iji munini wa gavana Jaweri Dakiome ntukwena Arua nombite kugwatanira na bangi aria bathithitie woko inene ya gutetheria ana baria bate guciumba nkurukie jau nombite kwithirwo akiariria na kuonania wiru bwa gutethia na gukiria ana watoto wote wazazi habari ya asubuhi nzuri mko sawa sawa we sawa wadani no mwega amagita jonde asante sana. Let me take this opportunity on behalf of the governor and the entire county government to say that we are grateful and humbled to be here today to join the family of Furaha kwa hii walk ya kuweza kusaidia maneno ya watoto ambao wako na exceptional needs. At least we have learned something today. It is children with exceptional needs, and they are not any different from our own children, because also our children,
na furaha kwa mzazi ni kuona mtoto wake amekaa vizuri na kuna afya nzuri, na tutaendelea tukiwa serikali kusaidia mahali ambapo tutaweza kusaidia, because our watoto, they are the future of our county to start with, and for everything we have to make sure interests za watoto zimeshikiliwa vizuri na they have been guided properly. Mimi ni mwanasheria, kwa hivyo ninajua maneno za children's rights. Above everything, katiba inasema tuangalie the best interests za watoto kwanza. Na kwa hivyo tukiangalia hizo best interests, sidhani ni vizuri tuweke watoto hapa kwa hii jua. Nikubalieni, I keep my speech very short, just to say the county government of Meru iko pamoja na Furaha Center. Any special needs any special contributions that will be required from the county government, we will be ready. Makena and Tomarete, we are ready to make our contribution as a county government. Support you will require, sisi tuko tayari kuungana na nyinyi. Serikali ni mpya na lazima hata wananchi wa Meru County baigwe kwena mwanya pesa sawa na mwanya zorio toreza matorene kubwera ore atirikare ekwenda kuthithiria tubetu ba Meru na ikoboromba thirikari ya Meru County ni kuromba antu ba register na SHA. Kintu kuga bo register na SHA ni ati thirikari national government ni kunengana na mbeca sibitari chetu, lakini mbeca hivi iteza turegister SHA na ito kwenda ndawa sibitari, ito kwenda madaktari baande kwa mwega na bali wa mishare mega, ito kwenda development dene ya sibitari chetu. Thirikari ento ethingia ni educatie steps ira necessary to make sure to kuthithia masibitari onare tureta yumia biere bitigi nya icho turarugora sibitari ruterero Mikindori last week itware nara ndambero twirugora maternity and child center support, na thirikari yetu ni kwenda ku make sure sibitari chonde china ndawa ende tutiona mbeca cha sibitari kethera tutiko register SHA inko boromba aciari register nisha ikenda tumba kwethera twenda mbeca ndene sibitari yetu kinyana baba reaja they require medical services whatever, whether they are you call them Mr. Krakos exceptional services and needs to exceptional children, right? I've got that one right. So twendere kochi register ikenda tumba kutethaniria tererura masibitari ontiaria muno. I think mheshimiwa waziri wetu akwaria matoshi jarajo kabotere ikwarwa na tena jangi ni jaunda kia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndi dene ya Northimenti Meru TV. Nawe mbunge wa Tigania East na mheshimiwa Mporo wa Bori akiaria ntuku ya Narua iri ntuku yawe ya ithatu ya oyera ni Bwambasari netete na mbere na kwithirwa akithetera waziri wa Rujinwe Eric Muga akiuga weta inya mtu kinyomo withirwa akithugania ati akarita Eric Gitene akiaria Mporo netete na mbere na kwithirwa akiuga akana akiuria mutongeri wa mugongo Rais William Ruto hoke ya kwithirwa na kwenda kuweja na CS ungi kana CS ungi ndene ya kaunti ya Meru nethirwa akiongela CS ungi ende tukwithirwa akirita Muga Gitene. Mporo ariti jaja orera kwithiritwo kwina ngutu kuntu mwanya ati seneta wa Meru Kathuri Murungi no kwenda kwithirwa akijukia gitikiki ke CS wa Ruji Eric Muga. No mwandiki wetu Nteto Adams arena chiotariria. Na sisi wa Meru tunasema kwamba hatuna vita na mtu yoyote, na tunampa support kwa viongozi wa Meru community ya kwamba ile kitu ulitupatia katika Egembe ya water tumetoseka na hiyo, na ikipatikana ingine mmoja ikuye Tigania. Napenda hivyo na kama watu wa Imenti wanamdimandi kiti ya CS na Egembe wako na CS, ukipatia watu wa Imenti CS, hata sisi wa Tigania tunafurahia kuwa na CS katika Tigania. Lakini si kusema eti ya kwamba Eric akonayo akae kando
uchukue mtu from Mementi umpe kiti Eric. Bwana bawe. Hiyo delegation ambaye ina mangamanga hapa na pale wakisema kwamba Eric kiti yake iende ipewe Kadhuri Murungi. Tunasema kwamba mpe yake kivyake na Watigania yao na Waegembe yao ndio tuwe pamoja. Bwana bawe. Kama wanachuma? Hivyo wanabu? Si tumekubali ya kwamba ukitaka kumpa kiti yule, mpe kiti. Lakini ya huyu Wamero wamesema kwamba isiguzwe. Na Mheshimiwa Rais atupigane na wewe. Wewe ni mwanaume, umefanya kazi ya kutosha na tutaendelea kusupport wewe. Arakuombe kuenda mwana Mumeru edri muembe imutiania kana muimendi tuendoke kimwe luga twarasia antu betu ara deputy president ya umite itike toneka Meru ari tidaraka Professor Abraham Kithure Kindiki toata ne tuinde turendoke moto ari sauti na bila tuwe na bio twethi atia tukarie ukaomoroka mama nake kukara ndaigwa mporo moyo mume amama nambi na mwego atoka mama na megwele atoka mama na edatu naide pute president temamia mwego yo awea age ya wake waziri yake gogia ndobeto ikuoni ana beto badhomo mno inyabo bena kanya kwambi atongeria na His Excellency the President akaona mimi ni kijana ambaye anaweza kufanya kazi. Kuna mtu akona shida na kazi yangu kweli? Ngoja kote koruta antobeto kanyereka ina sibao okay anda koruta nyimwere green na ateweza sia tegeli twagusia mporo wagusia ngagusia na bobo atikumenya nkebuidia budget a national government ndeko sinda Meru eremwe ndena project ngeta kwa ile Jumatano etawogoti marega irrigation scheme etoneka Meru kuma Meru iraombwa ndaiti ya ura mande ura damu tobuidia damu era antobeto batora ku history torutaro tuikie Gembe Central torutaro tuikie Gembe North. Na tukiuma ruterene rotigania tugieta ruterene rungi na ndinara na we DCC Mary Mwangi nethiritwe akiuria kana bagwatanirite na Tatua Resolution Center nethiritwe akiuria Meru kwithira bakigeragia na kuthiria magamba yao o meya koti indi barina ataalamu bakugita magamba Mary akiaria na ugite ati ayukitie tagari riri ni nyuma ya rawangirwa agambithania kurita riboti na kuonania ati Meru county no yithiritwe iri county ya ithatu iria iri na magamba ja maingi muno kirikoti mwanya mwanya aja ndigurune ya Kenya. No mwandiki wetu Anteto Jeff Agituma ari na Anteto Tariria. Nawe DCC Mary Mwangi wa subcounty ya Nkwene Mitungu bagwatanirite na CEO wa Tatua Resolution Center niboritia Meru kwithira bakigita magamba jao meya koti nabo ni nyuma ya riboti kuga kaunti ya Meru niyo ya ithatu kiri kaunti ira china magamba ja maingi koti. Crime research statistics zinaonyesha kwamba Meru is among the top 3 counties with the highest number of crimes in Kenya. It is Nairobi, Kiambu and Meru. Meru is actually misplaced because it is a rural county. Kuna kesi nyingi. Meru is the leading court with matters in court, meaning ya kwamba inamaanisha ya kwamba watu wengi hawajajua mambo ya mediation, na ndio that's why tumekuja kwanza kuwahamasisha na pia kuwafundisha ili waweze kuchukua hii mambo ambayo inaitwa mediation, ndio waweze kutatua kesi zao nje ya koti. Meru County niyo inamba ithatu na magamba kwithirwa jari koti ja maingi ikuga atia batu tulia Meru tutetikiria na tuteblaze mediation ikio gituma magamba jetu jakara kotini miaka 20. Nkuruki ya Meru ni bakurwo gwitikia mutaratara juju jo kugita magamba o meya koti
are kuringana na atongeria baba jukethira jukinyiria igitarira magamba ja gukara koti na kinya nkuruki mbecha iria chithara chigitumirwa ni koti iji. Hapa Meru hakuna mediators wengi kwa sababu community jamii ya Wameru bado haija embrace. Tunahimiza pia kama uko pale na unaweza kukuja kwa maofisi zetu ama pale kotini ukaweza kushauriwa ni wapi pia unaweza kutrain kama mediator. Tatua Resolution Center is one of the good trainers. The trainers are recognized internationally. Tafadhali muweze kushauriwa ndio mkaweza pia kujiunga. It is a 40-hour training course. Within a week you are given a certificate, alafu tunashauriwa vile uta-apply kwa Mediation Accreditation Committee ukaweza kuingia katika court next mediation. Ndinakizia muchole bakarite kotini nontu bwega mbaria munda miaka 33 ukeja gutara miaka 33 buri kotini bara bambiritie gamba bakwire baratigira ana na ndiboju bakugambira miunda. And at the end of the day ukethira ana bagakara koti na bationa kugwatanira rua no ukethira baikara kotini bandaye kugareta rumena rwingi muno kiri family. Number 1, tunataka Wameru wakubali kusuruhisha makesi zao magamba out of court. Tuache kupeleka kila kesi kupeleka kotini za familia, za succession, zile zote ambazo ni civil. Tunawahimiza kwamba mkubali kuembrace mediation. Kuna wale ambao already kuna kesi ziko kotini za aina hiyo, tunaomba kwamba unaweza enda pale kotini mahali kesi iko ukaweza kushauriwa, ukaweza kushauriwa pale kotini, ndio hiyo kesi inaweza rudishwa kwa mediation. The cases in court can be referred back for mediation, kwa sababu zingine tunajua zimesubua sana familia, jamii, meherega. Tunaomba kwamba wakaweza kuembrace mediation. Bwe bakenda bwe 10 Mary Mwangi na kugalira magamba jagito mea koti nija kwithira jakireta urumo na ngwataniro gatigati kabaria baramenene. Statistics, 80% of cases are solved out of court through ADR. Na kwa ADR tunahimiza sana mediation. Kwa nini mediation? Mediation among all the ADR methods of solving disputes, it is the best. Kwa nini? Ina restore relationships. Kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Na tugita na mbere ni ati nabo akariba muthitwa ira iri wandi ni atia kariga gicigo mbunge kia Tharaka na nbo baciumirite na kuonania kurega kugwanirwa kwao na guita na mbere kwithira bakimenerie mubunge wao no Gitonga Murugara no ntubo kurema ni kujuri mawira ne jara abekire akariba bani bakua na abekirite wira ne bokwithira akabekira stima kiri skuru ya muthitwa primary na kinya secondary na mwankira thai stima yu tomba kwithirwa igikirwa akariba banande bakiaria na Meru TV ni baugite atibo administration block akini yonkaki ombete kwithirwa kana bakigunika na yonkaki kumanya kiri mubunge ojo ende huti mirandi ingi omba kwithirwa akibatethiniyo no mwandiki wetu Anteto kuma Rutereru Nwendagara Waiguna ari nacio tariria. Baba na aciari wa mwana atori bacukuru ya secondary wa mwana ya primary ya muthitwa bakibumiria kuririkania mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara iguru ria kariko baekanire gakobaikira stima gikinya mweri wa 5 mwankani ujo mwankira gwe gikinya mweri wa 6 batone kinya dalili mheshimiwa gatuyite kuririkania andi ya watunenkere ntuwa warea gare warugura andi Minister Block wauga kuringana bagona ntuba irio bakwendete na baba ukenera wauga ukaete stima mbere mweri wa 5 na iyo kurukite na no atinya wera twana twa cukuru ya secondary muthitwa wabera no kumia bare ko perform bwega no twika batina stima rakigwa ba promise ukabarete stima ikiomba kuthoma bwega ana barauka rukire na tutoshi kuthi kuthoma rukire njinji twigwe kiao tunenkere stima muthitwa ikenda tomba ukara bwega ndikomenya iko agumu ankatha ino tigo muthitwa secondary na both secondary na primary batena stima nondo kaithire skuru ira gacio mthega kurungu primary na stima
Matagatani primary ina stima na eguru nagu, lakini tigo cukuru eno yetu ithiurukiritwe ibaraba ina stima twatigwa twinka. Aga bagĩtarĩria Kĩnyamara kĩrĩa cukuru ĩno gũkũrũkĩra na kĩrĩa mũno gĩgũtũma baĩbumeria. Twathia coni kuthoma kĩgerio kĩa mwisho tukaurwo cukuru ĩrĩa ĩrigĩtie nĩ ĩrĩkũ mũthitwa twaraithĩire kĩndũ gĩa gĩtũma mũno kinya tũrigia igũtuĩka tũtirĩ stima ana beto baithoma na tũchinka ana beto kinya batie na security kinya be cukuru tende cukuru nĩ kwenda printing machines nĩ kwenda laboratory all those into tabiu biomthe bitie na stima bitigũruta ngũgĩ cukuru yetu alimu batumagĩra kompyuta kwa bakwenda kungu kubona na ta gukwendelea barutira ana magerio lakini batiomba nonto gutire mbio gutina stima kintu kingi photocopies sinyacha mageriamu batiruta nonto gutie stima ukathi gwatunyai na koroki bakereza thĩinĩ ĩrĩa bokũrũkĩra botatũria mwana kwĩthora barĩ na bathomete mote mwanya mũtũmĩri bwa stima mbona atio tũrĩa kũrĩ tũkũrũkagĩra challenge nene mũno gukurukira inya biongo bietu tutione akubithwa nakio inya tuturanga tukebe twatwa tene tukabithagia na turundu tutione stima tukibithwa ntundu nwanga tukathirungu kana kurungu kenda tubithwa ntundu ite welding ndene ya muthitwa na entire mulinda antu bamwe batie na mbesa cia kuthi town kwambiria ngugi ncio cia welding lakini stima ikaya tawala kanti kana within the muthitwa locality muntu no ambiria ngwe ciake cia welding no ntu thaino ana twenda mirango twethi ichuka tukathi tunyai ka tukathi mitungugu Cyrus Nyaga ari omoga mũtũri akerekithiria ntomoino kĩrĩ mũjumbe wa Tharaka Gĩtonga Mũrugara urutite miaka mugwanja bwana Jiji Gĩtonga Mũrugara kintu kirambonete project ya CDF yaku ikirasi giki administration block ora rugurire the other day kutie into kingi ndona for 7 consecutive years Gĩtonga Mũrugara kwenda kwira ugo no ngai no tethagia antu na twithe tiomba gutwika MP tethia ana ba muthitwa no ngai no ntwara ithete ara riguru wana ngai no keria mwana kumaga twakunenkera 1 week ultimatum wegwa okoya utunenkera report kuhusu stima na kama utakuja tuambie utatuletea stima you withdraw your statement tujue kama tutajaribu mbinu nyingine maana tunaona kama utujali ndera kumwira ni gonde njensi ni ntiko mwithe yake ni no kureno ara kurutho guto atwirire gwengwa na kanywa gake na kenuka gusema gwanya kenuka uma muthito wa ndia jakari gagĩcigo munge kĩa Tharaka ngĩripotera Meru TV rĩtwa Mbĩta Ndagara Waigũna Tigana na ripoti ya Ndagara Waigũna na nditugacokera ringi ati tauni-inĩ ya Mutindo na na boba maba atumiri barabara ya kuma Kanyankine gwita Mitungu nibethirito bagĩtiumirie na kuona ni gĩkeno kĩao gĩkinene nyuma ya barabara ĩje kwambĩrĩria kwithirwa ikithondekwa ni mujumbe wao bakiaria akaribaba ni baugite bo bari na witikio ati barabara ĩje ikithirwa igikirwo kinyalami untu boro bakuwa bukithirwa bakwe batethie muno na bukagirithia kinya ukamati nterene uno mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma arina chatariria Oni ngokena mono mbititie mpumete na unja mbejete ndethe ya daktari uria kwijanjira ibwega ki daktari na tugite daktari imianke 10 na inya twenda kumwongera tumwongere nontu ba mantu jara tuthithiritie batwe Kanyakine itugukena nwe na bau bangi bakwaria Kanyakine bakireki betere daktari mwankarira tukauga twingwa undi mukari wa Bogetaist na barabara uju kuthithwa kuma nae igwita wa mutio kiama ni kwitwa bwega na antu barabara yoku iba kuthikiri bakwa makosa ara tugubera kwina makosa na bakuecokerwe na ibetere tinya thaiji kou ngugire kuritware ni ngugi nthongi na ndi itucokeria munene wetu nkatho MP wetu nuntu tumbigirwe ibo bakuthithagia na tugicokeria musimu wa nkatho na igwe na cokeretwe nkatho kwi ngugi akugita atia aguturitira naja uju Bogetaist
na ru ande aja gucokeria mujumbe o South Imenti Daktari Chandra Kimwiti no ntubore barabara eu ikugitwa ugategera barabara eu ni ugitwa bwega ore bwirite kwithirwo ikigitwa koguo atumwire ibwega no ntuitwije daktari o maendeleo na nare ari Nairobi thaa ici no twa gukubiria twina wirigiro inyarami eu antu betu berigirite ikomba kwithirwo igikirwa no ntu daktari o maendeleo nenkera daktari kanya agitire aritiba akariba South Imenti ngugire abwirite na ire aberire akabaitira kagita ka siasa gatirakinya ni tukucokia nkatho Chandra Kimwiti MP wetu kwa mantu jara tuthithirite barabara ene na thithite bwega thai na njira icwa njira ica. Na tugita na mbere ni ati nawe mubunge wa Kuorotwa Sabina Chege bagwatanirite na mubunge wa Rutero Bore no mugambire ndekere nibethiritwe bagita na mbere na kuromba hakari ba kaunti ya Tharaka Nithi gwita na mbere na kugwata mbaru Profesa Kithure Kindiki na kinya kwithira bakimugwata mbaru kiri safari ici jawe ya gisiasa bakiaria ni baugite Profesa nethiritwe akionania ari na inya na kinya maono ya gutongeria nthiguru iji ya Kenya na no ombe kwithira kinya hakitwika kwa mutongeri wa mugongo wone kwa kinyira mwaka 2032 ukia kwithirwa antu batharaka bagite na mbere kumugwata na mbaru urako batere bakiaria bari skuru ya Kiubundi ya Chuka kiri kiatho kira giukare oge kweja na basi ya skuru ijire kumaniti na mubunge wa Rutere Runo Patrick Munene akariba kana tongeri baba ni betite na mbere na kwithirwa bakiwa kuri na ubatu bwa akariba Rutere Rutharaka kwithirwa bakiwata Kithure Kindiki mbaru nikiendomba gwita na mbere kwithirwa gikinyaniria kiroto kiawe kia kwa rais igitare au kanyumene na mwandiki wetu wa Nteto Murimi wa Mbogo ari nacho tariria. Mubunge wa Chuka igamba ng'ombe Patrick Munene muthenya wa imuthi na ingitie wirane bwake bwakwirira cukuru ya Chuka Technical mbasi irere tru minister wa rutingo gibwa mwingi ndeni ya thirikari nene Geoffrey Ruku. Basi tunayo atuna sidio hii makaratasi yake si kwamba gapa atuna atongoria baraba kurikia thoni gikiba kigweta barabara ya kuma Kano Mwanja te kuthi Mwanga Kamutiria barombire CS Ruku gutigira barabara eno gwikirwa rami. We also have the climate is very hot, so again if we able to get a borehole or boreholes then we can be able to green the college. Simuliona nilikuja hata mgeni amekuja. Mnajua nilichelewa kwa nini? Mnajua kwa nini nilichelewa? Barabara. Memo machire na ndeke. Leo ungekalinga Mathiga. So Ruku hapo ndio shida ilikuwa ni barabara mbaya Ruku. Hapo ndio nilichelewa kidogo. Ndio ulikuja na ndege. Mimi barabara hapa by the time ukitoka Nairobi nilikuwa nimeanza kutoka Kanua. Na Kindiki ndiye ametusaidia tukatangaza hii barabara, tunakuomba utusaidie tumalize mahali imebaki. Imebakisha tu kupeanwa barua alafu tupate lami kutoka Kanua mpaka Kamutiria ili tufungue hii area kabisa. Ruku augire tayari barabara eno ni nengeretwe mbeca ndeni ya bajeti ya mwaka wa 2025-2026 indi agatigira gucukuma mwanga barabara eno yongerwa mbeca chingi. Kuna barabara ambayo imeleta shinda kwa miaka mingi. Kanua, Mwanjati, Kamutiria Road. Kuna barabara ina hiyo? Hiyo barabara iko na 19 kilometers. Tunajua ya kwamba hiyo barabara ifanywa advertisement, procurement ikafanywa, na hiyo barabara imepatiwa pesa. Lakini shinda ni vile imepatiwa pesa kidogo. In supplementary budget 1, mimi kama rafiki yenu, rafiki wa Chuka Igamba Ng'ombe, rafiki wa watu wa Tharaka, tukishikana pamoja na naibu wa rais, tutahakikisha kwamba hii pesa ambayo imewekwa itaongezewa hata afadhali ifike 500 million ili kazi ionekane hiyo barabara ikijengwa. Pato akiuga nega gwegi muno rira barabara eno ekariugo na agatigire kurikia mbere ya mwanka uyu uyite othira no MC wa Mariani Anita Karimi augire kuri na muntu ayite kaitano cha cukuru eno. Na wanafunzi nataka kuambia sisi kama viongozi wenyu, because I feel embarrassed mnakuja na barabara inakaa hivyo from all the country mmetoka. Na tumeongea na deputy president, tumekubaliana na rais.
Hii mwaka ikiisha hii, kutoka the next 1 month mtaona contract wa lami hapa. Hii lami itawekwa hii. We owe you as our sons, as our daughters, we owe you this load. We gave 45 acres for this institution. 5 was meant for the market, 40 for the school. Kuna huyo mwanaume ako na shida, alikuja akagrab shamba ya shule. So if you'd follow for us, hiyo shamba irudi. At least tuwe tunaomba shamba kidogo, sio yenye ilibebwa. Kiatho ni gikigo kuri na bunge bange kuma ntere mwanya mwanya cia nthiguru ya Kenya. Ariogo mubunge wa Kuoroto Sabina Chege hamwe na mubunge wa Borere Ndikiri. Ati hakuna kuingiza na kutoa. Unaingiza inakaa ndani. Anakaa ndani. So ungetaka kukaa ndani ya nyumba ama nje? Unasikia utamu ukiwa ndani ama nje? Mimi nasema maneno ya ndani ya nyumba. Utamu iko mtu akiwa ndani ama nje? Na nyinyi watu wa Tharaka Nithi mnapenda utamu ama hamtaki? Mnapenda utamu? Kwa hivyo mtakaa ndani ama nje? Tunasema ndani. Arako amwe bunge baba baugire bota bunge ba Mount Kenya ibagwete kindi kinjara mwangalira rais William Ruto akauma giteni mwanka wa 2032 araba kuga kindi kinu akathukia kuma guna gutwika rais wa Kenya. So mimi nimekuja kuambia hivi, mumruhusu atafute marafiki, na ile siku atakuja hapa pia tutamleta, ama mtaki tumlete? Juu akikuja sasa tutakuwa tumekuwa marafiki wengi, na mumbariki. Sisi ambao tumetoka ile side nyingine ya mlima tumemshikilia 100%. Usikuwe na wasiwasi. Sijui mmekuwa mkitushikilia miaka mingi. Kutoka wakati wa Kenyatta na Nyeri tumemalizana naye, Kiambu tumemalizana naye, na hiyo ile nyingine. So sasa wakati ni wetu, si ndio? Tutakataa wetu? Hebu inua mkono tuseme wetu ni wetu. Kanyereka ina wano. Tukagwatera William Samoei Ruto bana kendeke mwanga kendeke atuweke president of the Republic of Kenya. Au ni otole? Keripotera Meru TV kuma Chukuru ya Chuka Tekeneko Mbita Muremi wa Mbogo. Na tugitigana na ripoti ya mrimi wa Mbogo na ndi tugacokera ruterene rungi na nawe mubunge wa Ekuraja kaunti ya Meru nwe Karambu Kailemia ntuku ya narua nethiritwe akionania njara ya gutethio ni nyuma yawe kwithirwa akiriungira rehab na arathiritwe agikia utethio mwanya mwanya na kinya onania kuguirirwa muno nontu Bwangugi iraombite kwithirwa akiritira Meru netete na mbere na kwithirwa akionania kana gutethia nontu bwa kuonokia bara bethiritwe bakinyangwa ni ndawa sikule na Kenya Nchobi Hidani Ndegeni watho no mwandiki wetu wa Nteto nwe MC Mwitonga na ukari Antonio unaturetera ripoti eje. Matha County jawe Karambu Kailemia women rep wa Meru nombeta kwithirwa ariongirite anja imwe iria ijikena ja rehab aria bomba kwithirwa bagitetheria antu baria benyangitwe ni ndawa cia kulevya na Nchobi na omba kwithirwa akibekira inya ni bonanie kugurwo gukunene ni uria abathithiretie. Daktari Dennis no manyaira mantuja mukarire we founder wa nyombeji na ibetherwe na daktari uri ja kubariungira yuntu bwa rehabilitate mbije twambiritie safari na Dennis kagita sana yuntu is very passionate about mental wellness. Atukuga wellness te kubua yani ukamenyera maisha yaku mbere inya wajua kuona antu baba ingi mono na stress no tu tetherwe na stress in the difference ya mtu leo umba stress na kwiro umba na stress andi nya ibathithia gintu kiu gitwa counseling kenda wona maisha yaku yate gwitoro kwenda na mukarire ijo guchenjia tu ukeja ukathithirwa counseling muthako gwitwa Steve kou nukuona iba kumenyera the soul, the spirit and even the physical. Masafi Honorable Karambu Kailemia Meru County Women Rep kuthithia history nene muno twe kire mantu jate ogima ba mathuganio tutwire tutina support actually tutwire turaniritwe buru naja ende narua mama county buru mama Safi nombete kuona kanya ga kuja guturiungira aja Somek Wellness Center na rehabilitation center na ito kuigwa tugwiritwe muno nontu mama Safi keja gutu encourage
na guturikania ati batu ngugi iria batu tukuthithia it's worth it eja gutwikira mutisha na mutijo munene muno out of a tight schedule aigua na arua keje ni kiromba gutu support aja no ndaterekere unianda urite bara thingate story yakwa kuma interview ni thithini na media kana mtandaoni iciete story kwa ronda ndo ndatonya kimara ronda wa stress ndona woni bati gukua na jau ni jonda ikia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera nene ya Northimenti Meru TV. Na ripoti ya MC Mwitonga igatukinyiria muthio nteto cietu gorobona rua ngagucokire nkatho cia mwanya mutegeri wa Meru TV nondu bakwithirwa uria mona batwi kiri reporters betu kunara kuonde bakwambite kambi gutigira ukumenyithio ya gwita na mbere ona kinya gwitu gagucokeria nkatho cia mwanya ngakurikani mwana ni dio twa mathithio rimwe ta Jacqueline Makena na nyukambita Njeri wa Cheupe.